Haduk kat ne keren bat kup lepa une orangnya lekai ke England ya Messi bat ke Argentina ba kila rem lepa hakmat ke England. Ka kandai terik me jong snem we kandai san huwe ka de snem ke ba ka England bat Argentina kila ya lekai nongkong bat kata ka deru ka friendly match bat akan ke jing lekai ka England kala pelim da ar la ka weko. Kelas meeting jongki day hakakat ar nombar Arjarsan bat hakan ke jing lekai ka England kala pelim da lail arkul. But ka next meeting jongki day hakasan 3 Julai Arjar Adru hakan ke FIFA World Cup ka day ke semifinals. But kan deru kesin ke panukong ia Lionel Messi ba unikun persya ia kari England. Andre Yeshua bagi England kan ikun persya ia ke Argentina hakan ke semifinals jongkan ke World Cup. Nah kalian ujokol urang ilkai balasong tat jong kari England ubaya lade uba julekai kumu attacking midfielder. Hashwa bakari jong u kan ikun persya u Messi bat ia ke Argentina ula keren ko belpa kumne da kabaong. Ngin bu ya Messi hajing thia bat na kasis pa persen nga ong lepa mentah. Bagi England kan poi ke final jongkan ke World Cup. Ni don bune ki rang nilakai ki ba state ban ya ke Argentina bat ngin pelim ya ki. Ngadas ngau skem bahaya kene nadu ka donut mat nadu kising jonga ong ujiokol.